Ladies and gentlemen, ndabaramukije mwese mwandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri DFV mukaba muri kumwe na Digne Delicia mu kiganiro Hit Stars. No musikaba twagendeye komanda kuri amazimisa trendinga muri industry ya 257 nkaba nashimye mwegira kugira ngo tuganire ko kimwe canke bibiri kuvyerekeye ayo makuru. Reka ndamuha akanya ashoye kubaramutsa. Ndabaramukije komanda. Ya turabaramukije ya nshuti namwe dukurikirana turabaye mwiriwe canke mwaramutse bibihereye bivanye naho muherereye, so togi wacu unye ni mwiriwe. Ya ndabaramukije cyane Digne. Merci cyane komanda, umeze neza? Sonome ubona meze fo mbona mengo niri sabru kuntu hari iki? Aya mubo wandi nabayubonye no mbabaje gusa nukore reka ahubwo niyagaze. None ukuriye bica bisigura yuko movement ihinduka hunguwe n'uwundi aho kugira ukugera aba ngaho inguye n'uwundi. Ashono cenda wica nabi kujya kwa mahore yapfuye kumba ya mushi bari muri tera cyo bibona nyine ko rabona vandame nyene cenda wica nabi wacici byose rumva cenda bikoresha. So komanda ariho ikibazo numva shaka kubaza ariko imbere yuko ndakibaza ugihe duherukana gato warahaye ubutumwa kuri Amis umugira ati ile samedi tutafanya manjonjo sana, ariko ni kuki utagaragaye muri mariage ya boss wawe ngaba Amis? Ni kuki nagaragaye muri mariage ya ngaba Amis? So ile mariage ile samedi tuko turikanya so najyo atenda, so igituma ntabonekanye nimvo nyinshi zitandukanye nyene, so naguciriyemo nyene narigeze kugwara malaria ndagwara ndaremba. Ibaze malaria hajya kubona umuntu nkaje nkambara naryamana ipantaro zitatu ndazambaye imipira ibiri nukuri gushaka kwifu ishuka zibiri zifumye naho nyene ishuka zibiri zifumye uzigeretse umenga n'ubureta, ariko impeo nkaguma numva amenyo kujugumira iki. So aho nkamubwira kibaza nire tu babana boss rega cenda gwayo kacomba ati oya abera telephone ambwira ko tukorane ndamu interview izaki ya nambwira oya muzeje ndamiriwe nabi kandi agwaye ndaremvye. So jina rwandajyana mu bitaro kubera ankubitizo serum ya nishini, so ndatwara ndamara imisi ine ntazi ifungurwa mu kanwa kuko narabona ifungurwa nkashaka kuvomisa nkabona iki sinumva apeti. So icyo nakoze gusa naranwaje narafungura imihwi niyo fungurwa nafungura mu kugira mfata imiti. So icyo hwe umunsi wa mbere arosha ngazi wanje acapfa none atangwa gufungura kweri cyangwa shangazi yapfuye nukuri yagiye kwitaba Imana naje ngwaye uranegera deja nta mubo twakinana abaje kundaba ni Bwana Shamba Mimi Betty uranegera. So umba ni ya misi nyene ikurikirana nari nkigwayo kuva na Dimanche na Lendi iyo Lendi nyene tantine wanje carafu ndagira ngo wenda wabibonye no kuri stat ko nabishizeko ego canke oya waraje no mukiriyo wewe ego waraje. So ntwaye nukuri ibintu byitwa arya ujya mu tantine ngira ngo warabo bonye namaya ukiyabona warabonye kari hajya tukinira amakomete. So yaradutitsa ahantu iki baramukunda nyene baje arabarundi rero kuntu cembe bazara abarundi turi njyajya dutenga twenze bibi tunakupenda nini bibi nini kubera muco gihe dutije ahantu naye burya ari ikintu Imana ishaka gukora kugira yiyerekane ishaka kwerekana bijya aranegera yani ngo kari ukuri.
nukuri nabiste bano babibona ku mastati ni Rwanda shira ku list abantu benshi condoléances meme condoléances nta no wambwiye ni meme iki none nkashaho nari kupfa ngaho deja nabonye icambere uwo vyitane mu boss wanje ndagwaye natubanzaniye imihwi natubanzaniye amahera ariko nkabona uyu muntu kweri by'ukuri reka najya ubugwaye ubonye umuntu ataza gukuraba w'inshuti ucanye umuryango ucuvuga ati noneho karabaye ngiye gupfa babampebye ariko ubonye umuntu aje gukuraba natabakuzaniye indya cyane amafaranga abati by'ukuri ngiye gutangiye gukira prema asha no uriremesha ugasanga wiremesheje nuko kukora byagenze urumva nta numugeza ndaba uko nukuri ku Imana yo mu ijuru gusa cyo shimira Imana nuko gusa yaduhishije kumenya ikiri mu mutima w'umuntu n'ahandi nawe yaduhishije ariko urashaka kukibona gusa umuntu ataninza kukibuye ati je nduko ukarinduka namwiko kabati umuntu nta kunda fiseri kuba kubivana n'ukuntu abantu bakuze ariko ndatahura abantu bamwe so ni byinshi no gukora tudahembwa tuvuga ati tuzotangura gukora guhembwa mu kwa mbere atangwa mu kumunani tuzobahemba mu nyuma mu kumunani ku 9 sasa boss tuyaha twaravuganye na boss nyene undi yatuvuga ati mu kwa mbere mwese muzatangura kuturonka ayo make urumva brati sawa muzotangura guhemba mu kwa mbere mu kwa kabiri turi mu kwa kangahe mbega undabe sa itariki zingahe 14 tuja mu kwa gatandatu mvuye mu kwa gatanu mu ihuriro mvuye mu kwa gatanu kuva bibaye bya tantine nyene ati none kuguma dukorera abandi babyibuha bazana inda ariko twebwe abandi bakanagira mariage none ku kazi ko journaliste bwanyu hari amahera menshi muhembwa no plus nabo ndatsukari umuntu ashaka gukora iruhande twari numvikanye ibintu by'ama publicité kuri ihuriro TV ko hari abantu babijeje sivyo ibintu by'ama publicité za village market ya za ideale ni twabona bikiye mashop akatubwira ati wana ivi na trot nitwe twaravuganye n'abajya abantu twatanga kubonana tukamenyana n'abajya abantu ba trot ndabyira na misi nabo n'ukwanza niho inkuru y'umwana isubiriyo nibo banatanguye kugirane kumuronda bati tupate namba ya komanda amati kamanda chenye tuli kutafutia ni nini au mpapa mkongomani w'igikuru ati chenye tuli kutafutia ni nini wewe antuka vraiment unafuatiliwa sana ku YouTube najua pako ba komedie pako banyini wanazoea kazi wanajua kazi ila sasa wewe tulitizamaga wewe ukifaka kitu kanafuatiliwa sana ndio tulikuwa tunapenda sasa tufanye kazi moja ya publicity ya trot tukaongea tena misi tuko nayo rero ugambye twatanga kubonana nabo amasuku yandi turivuganira nabagiye kuri biro yabo bya kabica itura kabiri tuja kuri tuhurara kwanda mama ya kugeza n'ubu ntacyo turabona so none uko mutigita umukina muri za mpuzu n'abantu bakakomanta sasa mkwakina mangu sisi niona mchokesho kutumika na wenye hawana upendo sisi abantu mwiwe nta rukundo uko nukuri kw'Imana Yesu Kristo senga ntababona ariko kabonera mu bikorwa kuna amprotege joro n'umurangwa kuna ngaburira kuno hama icorirenza kama Yesu we n'abyicubahiro so nibyo byose urumva nta kukuma ukora n'abantu utuma basubikorana ya kugira ibikorwa byanje basi byitegari ngo buzanje ya komanda none biravuga neza yuko urumva ntukiri mu ihuriro sivyo ntukiri mu ihuriro none kandi biravugwa neza yuko yatari banga waguruje iyindi televiziyo yiwawe
byoba byavuye kuko kuntu yagufashe canke niwe wahisemwe uvuga ati ko mvuyemwo sinoca ngumuku reka nanje ndondera ahantu ja mbajije neza agwa komera amazi akanye so nukuri nabonye ibyo bintu byose ukora n'abantu batagira urukundo je narazanye ikiri komandatimu narazanye urukundo turashaka urukundo nkuko twari twabigenjeje abantu benshi buryo ubunyegeri bwinshi iyo bumaze kuza abamwe induru kuko bose bica bashaka kuguma bukwege gufa iki so byavuye ikintu mu migani so kuva mbonye ibyo bintu mbonye nkora ntahembwa mbona gukora n'abantu batarukundo naciye shima kuvuga ati jewe ambo nka komanda kuko hanini basanze nikora sivyo je natangiye kumedikera tutaramenyana nabo bagasore je natangiye gukora na ba Chingbi negative na famba samba ya abatipi mu gatumba no mu Kanyosha ari DJ Pro ya du camera ico gihe hari ande 12 ya na disi cyo kuko natanga ibintu by'amarerese kuva kera njya ngura byibuka nawe ndakwibuka yitamba imbyino z'ikirundi duhurira ahantu so ego akahari karavugwa dini no mpamvu navuze ati je talent yanje nari mfise sino yicarika naho abantu bariko baranci intege kuko abantu burya bari muri tele kujya kwa Real na Barca sitadire abantu jewe ushaka gufata nkagereranya Imana kari Barca shetani nkayegera Real kuko Barca niyo timu nkunda aba Barcelona ni munyanye mu aba Real ni munyanye nako mumbabarire je nagereranije suku ya kuko abantu turashaka kuba turi babiri ariko jewe nkashaka kutera imbere ariko ntushake ko ntera imbere kubera iki ya diamond biri muri wewe nkaguma ndagucinyitse ugume hahandi ntusokoroke kugira iki je bari yagezeho atama video atamwanya bampa na Serine nakize ingaruka y'urukundo guhemuka so bayijana ukuntu bakateza imbere z'abandi ariko so natwe twaba tuzi ko dufise impano kuko iyo ntawe ushobora kuvuma Imana itabumye kandi inyenyeri Imana yashize ku ruhanga iracaka ntirazima no mpamvu nashaka iyo nyenyeri ku ruhanga rw'uwanje ndayakirize n'abandi kandi ko n'abandi ya komanda hanyuma none ko uguruje iteleviziyo yiwawe uzobishobora wenyene canke urafise abandi bantu bavuze ati iyo mpano ko wari usanzwe wifise reka tugufate mu mugongo ntiwicare canke bizogenda gute so kuko na kare narigwanye ko sivyo narigwanako nubu ndigwanako umuntu w'umutima afise umutima nkuko n'abaryohera abona bikenewe kuko dinye wewe nimburya amisa ameze kuriya siko uri ameze London suko ameze cyanye dinye siko ameze cyanye ya Claude cyanye Vitali cyanye kubwayo siko ameze urashaka kuba umeze nabi ariko bajya bose muvukana bose nabutondagwa batameze nabi ariko bakaboneka nabi kubera wewe umuntu ya munyembwa bumwe gatukisha umuryango so ndashaka kubona umuntu ashaka kumbya ati kubwo kuntu undyohera cyangwa undyohera abana nkuko babimbwira nyene cyane we kuraje Imana iri imbere ndaje ikintu cyose ndagiye Imana je sindiko ndagira menga ndikunda ndi muri oya je shaka talent yanje ntiyicare so n'ahandi byose ikintu cyose ni buke kandi buke bushikana umusiba ku mugezi kandi na gato karakura ya komanda turaheruka kubona neza igihe mwari mu Rwanda yuko mwabifashemo neza cyane eske ntubona yuko bishobora bizokugora uri wenyene kumbure ntusubire kuronka ayandi mahigwe yo gutera imbere nkaho mwari mugeze canke ntusubire kuronka umuntu akwiza avuga ati ujya muntu yarinze ava hariya anye iripaye ko hari ikintu so uyo muntu
ariza abona ko navuye harya akaca abona na interview dukoranye n'isiguro natanze azo rega abantu cyangwa barabona kandi barumviriza ya rujya umuntu ambonye akanyumviriza atakagaho kweri bagoma bacicarako nkuko uraho umukobwa muri barya nyene so jene nabonye barajinga baranukawe bavuga amajambo ntakariwe ntwaruzi gukina wewe ukuntu uri mugufi nuko ibyumviro byawe ari bigufi uri kurahendwa hari abantu bakora koshe n'uguma ngaha mwihuriro atari icupa wabura iryo cupa nijyo najyo none ifana ya isa tufate na brochette n'abandi none bizogabura petit frère twatubana mu nzu so barajanga baravuga ndafise audio n'ukuri ibitusu cyumvira n'umuntu yarezwe n'abavyeyi bomi canke ni umuntu baturuye mu yarara gibe discipline nyene umwana w'umukobwa kandi w'umukobwa Yesu we sindu kwanda ubundi ndamufata nk'umuntu w'umumama agacuzanga audio reka ndaza kuyikumvisha inbox kwaraseneyo wumvirize n'umuntu kuko uvuga ati so narabyi abantu batazi n'ibyo barimo kuvana n'umuntu sugutukana umuntu ariza afata decision jensi jago duswa gukorana habari impamvu so nujuja ngaho uvuga ibitusi jojo amisaje bitu itusi reka namuvuga izina yavuze ibintu megasa umuntu w'umugore yubatse urugo ibitusi by'ibempuri aratukabona nani mutoka shamba aratukaba n'ubose ibintu ndumvira so uri umuntu ufise iyo ikuraja ntutumuntu ahubwo uti bikorwa imbere hama ibikorwa bigushikane iyo uri kurashaka kugera ku nteko ushaka kufuza kushikako so cyane manura abantu iyi ni isi kandi nisakaye kandi ushaka kwifuza kugera ntutumuntu ahubwo tamaguru cyangwa utwibikorwa nyabikorwa ushaka kubigera kuri ubitaye abari yari babiture kubitora ni kujya kubiraba kubikurikirana so ibisigaye no kuri ndiyumva amahoro kuko ndi kumwe n'Imana abankunda komanda ndende hariho abantu benshi bagukurikirana kandi bagukunda bakunda ibikorwa byawe kugeza kuri no saha komanda bo muronderera hehe niyi address woha abagukurikirana canke abafanzi ba komanda abafanzi ba komanda nawe yagiye komanda nawe yagiye ambassadeur komandari aracahari bikorwa ni kwa kundi ni kuja kuri Komanda TV mukagira subscribe ya ibikorwa bikabandanya ni bya bindi Ichimana yifatanirije ntawe ushobora kugitandukanya nene ndirimbo no kubera irembira abageni oya Ichimana yafatanirije ico Komanda yafatanirije muri comedy nawe ushaka kugitandukanya kumva comedy ni ku kazi kandi umva nabo gira ikije comedy zubanda sisa kabanyamajambo tukwiza ibikorwa abantu b'Imana bakundwa b'Imana tutere tujya imbere nidutere dusubira inyuma dutere tujya imbere kandi tugabanye kuvuga nabi tugabanye ishari nziko menga ufata umuntu kamushamo sumu yapanya cyanya asidomo kuko ari abantu uninze wumva amaudio y'ibintu bamwe ngaha sitadire nuko agufasha iyo nagwasumu gatuma fasasi nimbo ndakumvisha ndayikurunyikira umbirize basusha komanda usubije nyuma gatoya imperuka umbwira yuko Imana ibigikoze neza muri no mwaka ushobora kubaka bigeze he none shaka ndongoza ku nguvu none ndongoza tamara namara trote naratsa amandonye muraje inkwano nje gukwa nk'abandi ariko tubwiye ko ufise inzu n'inzu warubatse wabuze inkwano je nubatse he ari inzu mbona ko ku mutwe bijya nayo ijya wambwiye ko hajya twari twicaye ijya musi ari wawe oya ayo wanti none umwanya ndapanze ni wanje
wani ndapanze ni wanje so nikajya kahita amajoro ubona kuko ibintu byo kwa komanda nabihaye igisirikare cyane uragituma je banyise komanda napuse ndigikuri ipete ry'ubukomanda rigeze kubera mu muryango w'iwacu bareba rurabazi bagasonga ariko waje batinda kurahiye tuza twaronka umukomanda rero sasa akomanda famille Sarara na Evariste Sarara ni sokuru Evariste ni papa wanje umva ari uraje imiryango si komanda sinwara imiryango gusa ubu ntwara hose muri comedy se ikimana Imana hagurikije nawo zavuga ati niyicare Imana ya deja yamubye ati haguruka kibondo canje so ndi kamanda muri byose ndashoboye gusa sindi komanda yishima Moshera Zami Moiswiti Magitunguru mukobwa mwiza uri kurandaba nka Dine byose nishima kandi ubu kamanda arigenga ariko nushavure ndabizi ko nkunda so komanda ndagishimiye cyane gira akajambo ushobora kugira abakurikirana DFTV n'aba fans ba komanda mu kugira turangize kino kiganiro komanda ya amwe nande subiramo abakunzi ba DFTV bakurikirana DFTV n'aba fans ba komanda niyo televiziyo akorerako n'aba fans ba komanda TV mugire subscribe yap muze mwirukanga no kuri bikorwa ni bya bindi tuzokoma tubaryohera n'abatovyi na satani batabuze ariko Imana yoyo ahiri guma yakaka yatsa hari umwijima hakabona hari umuco ukatamirana yo haleluya amen ndagusanze uri kuratamba usubiremo bijyanye no kuratamba turi mu swawum no onye ndi mu swawum ndi mu swawum no rabizi ujama ari mu swawum naja mu kabari rabizi nawe yayifu turi mu swawum tuko muzi wa toba tabakegurikiye gese babadanje mukurikirana kino kiganiro ubadajya mugira subscribe kuri YouTube channel yacu ya DFTV aho mwari kumwe na Dinye Delicia mu kiganiro Hit Stars News behind the camera yari Soso Black abandanya ko ibikore nko kugira ngo aduhe amasanamu asa neza cyane shimira na komanda ku mwanya aduhaye mbanda shimira namwe mwese mudahengeshanya mu kudukurikirana ndabibutsa na bya binyobwa bya Crown Leo ko byamaze kudushwaramwo hose abamada bakunda cyane basha abantu mwese mbandanya mudahengeshanya mu gukurikirana ibiganiro bica kuri DFTV irabakunda kandi ciao next time